ofire amanyerwenka Yuda tumwesije ow'emyaka 18 enzarwa ya Kainankaka kandi ugu abire natimbanishe ubwe warya hansi ari kutimba rero wisha rya higuru ari kuritaka okugira ngo batunga akasente kano hiri akerire kule matoyi na isabira aro kandi wabe na msikira ni itaka nuko bakora abruptly ke itaka lyaguruka lya muswekera lya tweka lya mutera lya muswekerayi na saze nturoho abantu tusaba ubuyambi speed saha y'izanyuka n'abantu itaka lya sekumuri ya musweka n'ibintu bya akagwaka kabire hombwire bw'akasheshe kandi kitwiresha hankina okureba ngo abatura batimbura itaka okwihayo mutumbi abere akahiyo bulobo kabisa ikitaka kyachoeka cya musanga hansi aba kwirikirwa mvangu speed nuko tsobole kura twajuri umusayijo umusigazi sigaza myaka 17 numweta Yuda abatura bashabire government kwa district ya Chegegwa ebimotoke byebwerezi na munonge byemero hamwe na nebikutambura hitaka saidi ya government hand nkachegegwa district nka district yona sazeno bokutunura ngo tutwine motoke sobora kuro muri muguno nkasazeno in case kibaire kuba ikizibu kine cyaba sazeno mu district yetu ya Chegegwa abantu bayita abakorera toyo bazine bina byite binaze process obwiro bwenzo batwagwa buri bungi bwamba tulimiremo latrine omurambo gutwirwa mu makagishe na nyina okuguzika kandi yo polisi teyikirize kugere kiyagamba ngo eriyo necyondoza amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuri Chegegwa.